Uvek ponosno ističemo da smo univerzitetski centar i rasadnik pameti, talenta i mesto uspešnih mladih ljudi. Grad Novi Sad kao omladinska prestonica Evrope svake godine ulaže novac iz budžeta i u studentske stipendije. Zadovoljstvo je pomagati najboljim studentima. Smatram da je to najproduktivnije ulaganje koje garantuje prosperitet i na posledku bolju budućnost grada i naše države. Ukupno obezbeđena sredstva u ovoj godini za ovu namenu iznose 5.280.000 dinara i u budući ćemo nastaviti da povećavamo kako broj, tako i iznos stipendija, jer se trudimo da naši mladi zaista imaju najbolje moguće uslove za obrazovanje. Poštovani predstavnici univerziteta, u ime grada Novog Sada veliko hvala na ovogodišnjoj zahvalnici fonda. Dragi stipendisti, vi ste naša budućnost i želim vam da nastavite marljivo da radite, da znate da se vaš trud i rad isplate i da su rezultati itekako vidljivi. Čestitam vam na stipendijama i znajte uvek da ste ponos Novog Sada.